die bokke waar die aarde zout. Klap Johanne nou van jong tot oud. Vir die manne in die groen en goud. Hij borgt nog steeds dat hij schiet uit Johan Klaassen. Johan Klaassen naar Piet uit. Hij is op Keesford, steelkant en naar trekken. Hij is voor Wyness, een Wyness voor Mannetjes Roe. Een Mannetjes Roe trek, Kelvin wil omtrekken, hij gaat het terecht krijgen. Hij gaat van Wilcox op top en hij hardloop. En die komt 300 in palen. Hier Mannetjes Roe. Die mannen in die groen en goud. Is die bokke waar die aarde zout. Klap Johanne nou van jong tot oud. Vir die mannen in die groen en goud. Daar is 'n springbok. Mijn levensbeschouwing is gebaseerd op wat op die rugbyveld gebeurt. Mijn heel eerste wedstrijd voor Zuid-Afrika was in Wallis, 1931, 32. En na die wedstrijd toen kwam Theo Pienaar, een groot man, bestuurder. En hij zei voor ons, jullie is hier als ambassadeurs van jullie land. Jullie het jullie slecht gedrag. Hier is de helft van die boekjes, dat is die paspoorten. En die passaat terug huis toe. Ik heb hier een groep gaan huis toe. Voor de eerste oortreding wat er weer ondergaan. Het was een kwade tijden daar, om dat te horen. Maar ik heb nooit geslaan, ik was geslaan. De volgende wedstrijd zit onze opponenten voor ons aan wachten. En ons zijn daar voor voorziening gemaakt. En toen gebeurde daar iets, afgezien van die houden wat gevallen en die schoppen wat gegeven en walleiding en die vloekwoorden wat geweld is. Toen vatte maar het strak in de bal. En die lijn staan en gewoon voor mij. Ik ging mij bij de Ozer ging mij ten 16 van de Westen. Toen 16 de bal kreeg, toen vat ik haar en strak aan zijn kraag. En hij zweep slaan tegen die aarde terug in die modder. Maar hij heeft hier nog een man opgeteld. Als je zo gevoel hebt, wat zo'n deel van je. En straks ging hij met zijn linkerhand. En hij telde hem half pad op. En hij had vat zijn hand. En toen half pad op, toen zei ik de. Maar hij slaat hem terug in die modder in, want hij is stil ligt. En hij zei, doe helmet om Theo bijna nooit onder ons zit. Ik denk dat het 10 of 12 van hulle afgedraaid. Dit huis klomp myners geweest en hulle was maar rollermanne geweest. Zo dan roep die mannen daar bij elkaar. En hij zei, mannen, als jullie moet slaan, slaan. Als jullie moet schoppen, schoppen. Hij zei, als jullie de oer wil spoegen de oer. Maar mijn vader is dan wel op de vloek. Bliksem was a sturdy dog, and Bliksem had muscles, you know, but he had this look about him that he knew what was going on here, and he would tell the doc if you know things weren't going the way it should, but he just had he was a bit superior, old Bliksem, and he knew that he was a step above the player. Als daar iemand, een predikant of van die theologische faculteit daar voorbij gekomen en Bliksem doen kwaad, dan had hij hem Lightning genoemd. Ja, ik heb respect gehad voor die ander man zijn positie en dat was voor mij altijd interessant hoe hij dit hanteerde. Ja. Vanweer zijn volkenkundige achtergrond was Doc een visionair ook geweest ten opzichte van die toekomst van Zuid-Afrika en hoe Zuid-Afrika behoort te lijken. Doc het niet gepraat oor die goed nie, Doc het die goed maak gebeur. Zoek naar die normale eilanden in ons volksleven. En zo om het sport te zien. En er is een sport gehelpen om die abnormaliteit in ons land te bekampen. Dan kon niemand land en is ons bij verder gekomen. Toch was het land baie vooruit ten opzichte van integratie. Toch was het land vooruit ten opzichte van die politiek van de toekomst. Hij was gewoon links of liberaal. Hy het geglo Suid-Afrika is op die verkeerde pad en weet hy baie keer vasgesit met die regering, maar hy het gereken sport moet oopgemaak word.
I have spoken to many people. I can tell you, and say this to South Africa, that we must now help our government to make the necessary changes which will enable our sportsmen to be welcomed anywhere in the world. This wasn't just a sloppy little paint over. That was the real nitty-gritty thing of changing our country. And you had to take what people said to you because you have to take it where it comes from. Hy het sy eie reëls gehad. Hy het hom nie gesteer aan ander ouens se reëls. En die manne wat teen hom was, het hy ernstig aangevat. The world officialdom, they were scared of Doc because he was a very powerful man. He was a bit of an authoritarian character. And he liked his own way, and he was a very strong, dominant personality in meetings and so on. Hy het nie graag oor iets gevra as hy nie goed kennis dra van waaroor hy praat. My pa het vir my gesê as jy 'n ding begin, dan moet jy hom klaarmaak. Daar's nie so 'n ding soos tou opgooi nie, want as jy eenmaal opgegee dan die volgende keer is makliker. Baie studente het al vir my gesê wat by hom in die klas was. Die probleem was jy het so geluister na al sy stories dat jy nie notas geneem het nie en nou as jy nou eksamen moet skryf dan weet jy nie wat om te swat. Die hele jaar het hulle nooit toets geskryf nie. En toe hier teen die einde van die jaar, toe kom my pa na hulle toe sê hy, maar hy moet nou 'n punt hê vir hulle en hulle het nou nog geen toetse geskryf nie. Hy het nou 'n voorstel om te maak. Hy sê hy stel voor hy gee almal 'n 6 behalwe Jan Swart. Hy kry 'n 8 want hy het eerste span gespeel. Stellenbosch is in my blood. It was because here the foundation of my whole rugby career was laid in this place. Firstly, because of the teachers I had who have been trained here at Stellenbosch. And they carried something of Stellenbosch without saying it. Just something that stuck to them, which they also took with them. I didn't make Stellenbosch rugby. I only followed in the footsteps of my old mentor, Mr. Makoda. He made Stellenbosch rugby. Those teachers were the carriers of rugby traditions and rugby codes, and they imbued me with the right approach to the game. And when I came here, I just felt that here is a background which nothing else could even equal. En hij is bezig met die muntstukken, kijk weer rond, that's you and that's you. En dan kijk je naar de eerste van spelers en they do this, you do that. En zo gaat hij aan. En zo goed ook op. Kijk weer rond. En ik kom in het middel van die dingen, ik heb niet gesnapt, wat gaan aan niet. De eerste keer in mijn leven wat ik mannen zien, wat voorgesteld wordt door muntstukken. En ik niet weet, hoe loopt die veld niet aan? Wie is waar niet? En toen ik laatst zo keek hij zo op en zei, get me. En ik keek zo mee over. Wat kon ik zeggen? Ik zei, yes sir. Ik zei, what? En daar werd ze. En toen vlees me aan. Oei, jenne. En ik moet bij zeggen, ik heb die rest van die nacht niet geslapen. As 'n ou nou eintlik kyk na die geskiedenis van die klub, dan was Mr. Mark was van 1904 af en beheer en dalk het eintlik maar in 1947 by die oog geneem. Die manne het so gemaak as hulle die bal wil vang, want Dok het vir hulle gesê, dit moet sagte vingers wees en dit moet oop hande wees, soos Dok nou maar met sy groot hande gewys het en merkwaardige hande. Maar die manne het toe almal so, jy weet, hulle wil sê hulle nie maar oupas maak dit verduidelik, hulle moet so. So. Dok het nou weer reg gehelp op sy spreekwoordelike manier. Hulle wat twee was amper 100 jaar van 1904 na 1993.
beheer van Stellenbosch. I was a student at Marty's. I used to play Spanish guitar. I used to make love to young maidens when I play on my Spanish guitar. Toe Dok nou eers die kossies verlaat het en hy kom terug, dan sal Dok nou baie graag kom kuier, die stories wat ons hoor, en dan sal Dok nou van Victoria Straat se kant af instap en dan sal hy altyd kyk na Bachelors waar hy ook vir 'n tyd gebly het. En die gebou wat nog steeds dieselfde lyk, net met 'n teerblad in plaas van grasperkie voor. En dan sal Dok stap na die koshuis toe en as hy nou hier by die ingang kom, dan sal Dok nou eers binne kan die hek, sal hy nou eers opkyk en dan sal hy nou so staan en kyk vir die koshuis. En as Dok nou klaar sy gekyk het, dan sal Dok instap en dan sal hy begin kuier met die ouens. Vandag by middagete aankom en dan sal hy net sê, kerels, moenie moeilikheid maak nie, en dan sal Dok net weer die pad vat en loop. En dan die ouens geweet, Dok sê nie moeilikheid nie. Dit is waar Dok ook op 'n stadium gebly het. Hy het geslaap in hierdie vertrek. Dis die oudste deel van die koshuis. Hy is gebou in 1816. Die vroeë jare was hier 'n bar hier wat waarskynlik nog uit Dok se tyd uit gekom het. En toe ons dit oorbou, het ons net gesê maar die gepaste manier sou wees om 'n muur te los waar ons Dok kan vereer. So ons het toe verlede jaar het ons 'n reunie gehou, die Dok herdenking met Dok se waar Dok 100 jaar sou gewees het. Het ons toe gehou en ons het 'n Tantrap, 'n nuwe braai area geopen. Saam met dit die dag en toe het ons besluit om hierdie muur in die pub te wy aan Dok. Dis waar die ouens Woensdae en Vrydae aan 'n kuier, vanaand natuurlik weer. En ons het hierdie deel gelos en ons het sommer net hierso 'n portret gehou van Dok. Waar ons net sê hy was 1929 eerste jaar in die koshuis. Besoekende hoof geraak in 1949. In wonende hoof waar hy natuurlik op die perseel gebly het van 1966 tot 1980. En ons het maar net 'n foto van een van sy klassieke duike op die regsonderste foto gesit waar hy 'n springbok gespeel het en dan reg voor die klok, die ou slaweklok wat ons daagliks nog 3 keer op 'n dag ten minste lui vir ete. En 'n baie klassieke sê ding van Dok wat ons vandag nog baie gebruik is om te sê as Wilgenhof nie reg is nie, dan is Stellenbosch nie reg nie, dan is Suid-Afrika nie reg nie en dan is die wêreld ook nie reg nie. Dink ek het hom eendag gevra, maar ek is seker dit was Suid-Afrika eerste, Stellenbosch tweede en WP derde. Dis die storie wat ek het. Nee, Suid-Afrika eerste. Daar was geen kwessie daaroor nie. Suid-Afrika eerste, Stellenbosch tweede en WP slegte derde plek, het Dok altyd gesê. Suid-Afrika eerste, Stellenbosch tweede en die res het damn bad third. Hy was baie lojaal teenoor sy groepe, of dit nou Wilgenhof was, sy universiteit, sy familie, sy rugbymense. Regtig, Terra was 'n baie loyale ou en hy het deur dik en dun by hulle gestaan. Hy was natuurlik ook aandadig vir die feit dat Wilgenhof nog bestaan. By 'n raadsvergadering van die universiteit het hy by professor Wilcox byvoorbeeld gesê dat hulle is bereid om geld in te samel vir Wilgenhof, want die Wilgenhof perseel was geoormerk vir die Langenhoven Gedenksentrum. En toe kom hy dit agter en toe maak hy die offer. En die Wilgenhoffers het daai geld ingesamel. As 'n mens na Wilgenhof kyk en jy kyk na die nuwe Wilgenhof gebou, die manier waarop dit ontwerp is, die wyse waarop dit skeef staan met Victoria Straat, dit is alles Terra se toedoen, want hulle wou dit haks gemaak het toe hulle nou besluit daar kom 'n koshuis en toe het professor Tom vir ons gehelp om op historiese argumente of grondslag dit te behou, laat dit skyn staan. Want ons sê as Wilgenhoffers dat die res van Stellenbosch, of in elk geval daai gedeelte van die kampus is skeef met Stellenbosch en nie Wilgenhof nie, want die ou pad na die Parel het voor Wilgenhof by Bachelors verbygeloop. Hy het by die Wilgenhoffers gestaan, selfs al het hulle fouteer en foute gemaak, het sy loyaliteit gemaak dat hy nog deur dik en dun by hulle gestaan het.
on the farm, Stephen, when the house girl had to go and call my father when it was time for me to be born. But before he arrived, I was already in the world. And I think I've been like that ever since. I've never kept people waiting. If I wanted to do a thing, I did it. And I battled my way out myself. Hulle was 6 broers en 'n suster, jy weet, en elkeen het 'n klomp kinders gehad. So ja, ons was mal om die tipe van dinge en dit is tot ons kinders almal as deel van die boek. Smuts and Johnny Hofmeyer said they're not there anymore. Then I knew that was the end of the story. I called my staff together and I said to them, I have a feeling and a premonition that this is the end of the old PTB. And we will now have to fend for ourselves. They'll get rid of us one by one. I'm all right. I've got a job. So we broke up and I came then to Stellenbosch. And that's how I came here. But that's how politics killed. The most wonderful thing, to my mind, that ever happened in South Africa for youngsters. So I must always stop myself from becoming bitter. That was the best time of my life. Dit is so dat die Broederbond het 'n omsendbrief uitgestuur wat gesê het hierdie man moet klein gehou word. En hy het besef, hy sal nie verder kan kom met sy idees by Diskoblos nie. En dis hoekom hy toe nou Stellenbosch toe gekom het. Langs Goedsember vloei 'n waterstroom. Ons het gebly daar in Makkelneek, daar in Pretoria. En ek dink my pa het alles opgegee om te probeer help dat dinge reg moet gaan. Jy weet, met die kinders in die huis en alles. En George onthou dit nogal. Die dag daarso by die klipkop in Makkelneek, Pretoria, het hy probeer rotsteen maak. En hy het dit gedoen. En op 'n slag is daar skielik hierdie geruis in die lug. En ek het heel beangs gevra vir hom, Dera, wat is dit? Toe sê hy, nee, dit is nou die skare by die voetbalveld. Dis seker nou die ou Loftus Versveld. En lyk vir my, hy het opgekyk en geluister na hierdie geruis. Toe dink hy by homself, maar dis waar ek hoort, dis waar ek wil wees. En toe het hy weer teruggegaan rugby toe. Toe die Broederbond besluit, as 'n tussenganger sal hulle my pa kies en ondersteun, en dan hulle sal 'n rukkie wag en dan sal hulle hulle eie man insit. Maar die ding was, hy het sy ding so goed gedoen, en soveel vriende gehad onder die Broederbonders, dat hulle hom toe nooit van hom kon ontsla raak. Ek dink hy was 'n bietjie versiende gewees en te radikaal in sy denke. En dit kon nie altyd geakkommodeer word deur nasionalisme nie. Miskien ook omdat hy die van Craven gehad het, wat heeltemal 'n volbloed Engelse van het. En ek weet hy het hom baie keer gekwel, of aanvanklik gekwel oor die naam Craven, want dit beteken lafaard.
En toe het hy 'n bietjie navorsing gedoen en na die navorsing het hy beter gevoel want dit het vir hom gewys dat die Craven van kom eintlik daar van die Craigs in Yorkshire in Engeland. Rugby was sy passie, dit was sy liefde, dit was sy ding gewees. Hy het gehou daarvan om daaroor te gesels. Die filosofie van rugby, die ontstaan van rugby, hy het 'n onskatbare kennis gehad van die spel. Hy het byvoorbeeld nooit gekom kyk hoe speel ek hokkie nie. Of as ek aan iets deelgeneem het nie. Hy het gesê daai belangstelling moet uit onsself uitkom. En daarmee het ek heeltemal saamgestem nie, want ek dink jy moet blootgestel word aan iets. En ek dink dis 'n een ding wat ek dink hy miskien ek sou verskil van hom. Maar wat ek jou wil sê is, toe ek in matriek was, toe het ons 'n atletiek byeenkoms en ag jong, ek kan dit nie atletiek noem soos deesdae nie, maar ek wen toe 'n klomp bekers in die Victrixse dorp. En ek onthou ek het al hierdie bekers in my tas gesit agter op my fiets. Hulle is so as ons gery het, hoor ek net hoe skud hierdie bekers en dink ek by myself, my pa gaan trots wees op my. Jy weet, ek het nie gedink hoekom was hy nie daar nie. Dit was vir my al van selfsprekend, maar ek het gedink hy sal trots wees op my. My pa dink ek het op 'n stadium ernstig probeer om 'n goeie en voorbeeldige man te wees in die huis, maar ek dink nie hy het altyd heeltemal geslaag daarin nie. Ek dink ek verstaan my ma makliker nou dat sy dood is. Want my ma was 'n bietjie van 'n eksentriek. Ek dink sy was nogal slim geweest, maar sy kon nie, en sy het groot geword in die depressiejare. My ma kon nie 'n huis, 4 kinders. Dit was te veel vir haar. Actually, well, it's not a game that I liked. I actually despised it before I met a doctor because both my sons got hurt. One broke his neck and the youngest one broke his ankle. And I didn't like the game at all. I said, what kind of game is this? It's barbaric and I don't know what all. Never ever dreaming one day I will get married to Mr. Rugby. Yes. Good times. En dan het hy hom vat hom David. David Villiers is die man wat na daar gooi. Villiers die gooi in en hy wag vir hom, hy gaan hom kry. Hy laat loop na Piet Passasie en Piet Passasie die kom half pad deur 'n gaping en dan is hy heeltemal deur 'n gaping. En Piet Passasie hardloop. En wat 'n doellyn en hy probeer weer en hy trap. Onder 19 het ons natuurlik hier op die veld altyd opgemerk as Dok daar rond is. Die afrigtingswerk is deur sy manne gedoen, maar hy het 'n hand oor alles gehad. En terwyl ons nou daar oefen die onder 19 span, toe sien ek maar hier is Dok sommer hier op die kantlyn. Hy staan daar rond en dan wil 'n man graag iets wys. En ek was gelukkig, ek het om 'n skram gekom en deurgehardloop en met die afskop het ons weer die bal gekry, het 'n loskram en daar gaan ek weer. Ek het so 'n paar blink bewegings gehad. Ek was vreeslik in my skik met myself tot ons hier hoor, hier sê 'n skreeuwe stem. Hey, julle, daar. Ja, jy daar. Jy met die wit kop. Hou op man, jy speel nie alleen nie. Gee die bal uit vir die ander manne. Ek het so klein soos 'n dwergie gevoel, oombliklik dat ek so 'n skrobbering kry hier terwyl ek dink ek doen nogal goed. Dok het ook geweet, hy mag ons nie bederf nie. Hy kan ons nie bederf nie. Want as hy ons bederf, kom die beste nie uit ons uit nie. So het ek die situasie gehad toe ek beseer is in 1974, my enkel gebreek het teen die Leeu's in die tweede toets, nadat ek 2 minute op die veld was, op Loftus Versveld. Toe ek daar terugkom van die besering af, toe sê ek, Dok, ek is gesond, ek is gereed, ek kan weer speel. Toe sê hy vir my, maar ek het 'n Springbok fly af, so ek gaan soek maar vir jou 'n plek om te speel op die veld. Dis die manier hoe hy my hanteer het. Nou, hy kan my nie op 'n ander manier hanteer het as op daai manier nie, want hy het geweet as hy dit op 'n ander manier doen, gaan ek nie terugkom
en weer my stempel op die situasie afdruk nie. En 'n maand later toe speel ek vir Suid-Afrika op heel agter. Ons het lang toere gehad. Jy weet, ons toer na Nieu-Seeland en ook die een later na die Britse eilande was by amper 4 maande, 1969, 70 is ons span oor na die Verenigde Koninkryk wat nou die betogertoer was. Doc's influence, of course, was strong in encouraging us to go on and not to go home as many players wanted us to do. So he provided that kind of stability necessary under such circumstances. Was started by South Africans virtually. South Africa's white rulers who from the outset have decided to bring politics into sport, to introduce their racialist and apartheid policies into the heart of the sport structure. The Minister of Sport and Recreation, Dr. Piet Koornhof. Sedert 23 September 1976, toe die sportbeleid deur al die kongresse van die nasionale party aanvaar is daar geen verandering in die sportbeleid gewees nie. Dat die beleid deur die eerste minister aan die kongresse gestel is, dat gemengde spanne op klubvlak strydig met die besluite van die kongresse en die beleid is. We, as a Springbok team, wouldn't like to lose our identity, because Springbok's always been associated with whites. The leopard, again, has been associated with the blacks. Nobody wants to lose his identity. He even said if he had a white paint, he should have paint him white. As I said to him, that's an insult. I believe that he was using South Africa, at least colored rugby, as an instrument to keep South African rugby in international rugby. That was sort of the impression that I had of him. Ek gee nie om as ek 'n uitlating gemaak het om die gevolge daarvan te staan nie. Maar as dit verdraai word, dan beskou ek dit as gemeen en ek het nie tyd vir gemeenheid nie. He could understand and certainly identify with the aspirations of the oppressed people of the country at the hands of apartheid. What he couldn't understand readily was the gravity of that feeling of the oppressed people, and he was also hamstrung by government policy. It was a man who was bound by the legality of the apartheid laws. The blacks were playing alone, the colors were playing alone, and the whites were playing alone. But it was so interesting when Craven says he see that there's a lot of talent and good players in our side, but he couldn't select us for the South African Rugby Board. But I said to myself, he didn't have a stand as a president of the South African Rugby Board, because as a president, he should have said, right, I've got players, then I want them on my side. But he couldn't because of the laws of the country.
Hy het swaar gelewe onder die wetgewing en so aan wat nie, dit en dat die was selfs 'n toer wat amper gekanselleer was of gekanselleer is tensy hulle nie manne van 'n ander kleur soos die Maoris kies nie. En hy het openlik gebots met hulle. Hy het my ook nie omgegee nie, maar hy het nog altyd respek en waardering afgedwing. Hy was 'n sterk man gewees. Toe ek politiek toe gegaan het, toe hy my herinner aan een van die donker oomblikke wat ons saam beleef het in 1965. Ons was kort voor ons die Maoris gespeel het, terwyl ons toer in Nieu-Seeland, Dr. Verwoerd die Loskop Dam toespraak gemaak waarin hy gesê het, nooit sal Maoris of enige persone van kleur na Suid-Afrika kom. Dok het vir my gesê daarna, dit is vir hom die donkerste tyd ooit in sy rugby geskiedenis. I said, Doc, in this transition period, while the facilities are being improved, we need to utilize the South African Rugby Board and the Department of Education's facilities for our people. And that will show that we are serious about it, that we are truthfully serious about it. And the old man kept his word. We opened fields, we started playing on former all-white fields, we played there. Hy het sy maat die span afgeskeep om werkswinkels te gaan doen in die platteland. En jy kan met een Kirkpatrick gaan gesels tot in Soweto. Daar het hulle werkswinkels gedoen. Say, help, try to give your opponent a chance of scoring, not you scoring. Doc never ever was one for not letting the other person score. Why did he work so hard for what was ahead of us? The love of the game. Daar was nou mannen wat Doc nou samengevat het. Dat was Jan Boulaert, Patrick was daar, ik was daar. In die Wekker, Rob Lou. Dat wordt altijd gezorgd dat daar spelers is wat een wie die jongspan zal belangstellen. Die conservatieve daar mannen wat daar gezet en die ooms daar gezet en kijk maar wat doet Doc nou hier doen. Maar aan het einde van de dag zullen diezelfde mensen wat misschien gevoel het, maar jong, Doc doen maar nog dingen wat hier verkeerd is. Hij mengt die sport. Hulle self het gekom na Doc toe en vir Doc gesê, dankie dat jy ons oë oopgemaak het. Dankie dat ons vandag dinge beleef hier wat ons nog nooit beleef het. Want het komt eindelijk hierop neer, zei het ergens, dat je met blankers bekeert. Besteld wordt aan de zienswijze veranderd. Het is gewoon aan de levenswijze wat nu veranderd moet worden, dat is niet makkelijk. En omdat ons geleerd was, opgevoed is, en wij stuks, je is alles, hij is de laatste, je is baas. Nou, dat is voorbij. Dat is wel. Het helpt dan niet om hier doekjes om te draaien, ik zeg dingen zoals het is. Wij van die hele kleren moeten we toch opheffen, dat we hier ook iets te zeggen. Kijk, bij Doc was het niet over die politiek, bij Doc was het over die rugby. When we brought in the colours and the blacks, I said to them, we've got to be the biggest missionaries as from today. Doc used to say, I'm stubborn, I know I'm stubborn, but I am adamant that 99% of the time I'm not right, but it's common sense. And common sense will tell you it doesn't work or it does work. Hij heeft hard gewerkt en hij heeft baie opgeofferd. Hij heeft stampen en stoten gevat. Hij heeft hard gewerkt voor de integratie van die land. Hij heeft hard gewerkt om Zuid-Afrika terug te krijgen in de internationale wereld. Well, people were skeptical. It was a new thing,
But if you want to change things, especially if you want to change the mindset of people in the country, you have to be strong and you have to show them that you believed in what you did, and Doc did that very well. Hele wil ek vir julle sê vanmiddag. Ons gaan 'n sukses maak van hierdie projek hier in die Louwplaas en in die dele wat ons gaan besoek. Ons sal net tevrede wees met ons rugby. I thought we would have been in the air by now. Doc, it's you that's kept us up. I did. Yes. Waiting for you. You know, we're waiting for you, Doc. Kirky's still watching. You're experimenting with the small little capital. Jy wil kinders. Maar julle het so bly ek binne aan. Nie nou meer. Nie nou meer. Jy nou die pil. Dokter moet weet, ja. Dokter moet weet. Ons speel met de ronde bol. Ja. Dit is vir ons ronde bols gegee. Is dit? Ja. Ja, waar is jou bal is rond? Ja. En nie hulle is nie. Ja. But I can also remember that Doc, what he did was with Madam Meyer, he took her out onto the field and he made sure that she kicked off with the ball. And then the Meyer, Madam Meyer, if I can use such a word, she went to the speech at the end of the function, at the end of the game. And she went along and she said to Doc Craven, is it not possible that I can go and kick all their balls off? Doc was baie lief vir die klinkspan. Hy daar op die veld gesit as die klinieke aangaan en die klinkspan het daar rondom hom gesit en het hom aanbid en van die senior spelers, almal wat gekom het, die wat miskien nog nooit geglo het in wat Doc gedoen het, die hulle aan die einde van die dag het die mense opgestaan, Doc se hande kom vat, hande geklap vir Doc en vir Doc laat goed voel. En ek dink, wel, dit was Doc. Kom ons nou die aand by die hotel en Doc het saam met my gery. AB en Daggy en Ian, hulle het in 'n ander voertuig gery nou. Is ek en Doc voor die tyd daar. Nou sê die bestuurder van die hotel, nee maar ons kan nie daar slaap nie, want daar is nog ander manne by. Bietjie van 'n probleem daar, dit is met die opstel van die grond. Die ou het besluit dat ek en Daggy moet maar na agter by die stalle, daar die kamers gehad, daar moet ons gaan, agter op die agterwerf en Doc en die manne het nou die blanke ons maar voorkom. Sê Doc, nee, dit kan nie so werk nie. Toe het hy 'n telefoonnommer by hom, het hy in Pretoria bel, om te sê, vir die bestuurder, hy sê toe die bestuurder, hy het hierdie nommer in Pretoria, hy gaan soontoe bel en net toestemming vra. En ons het net die stuurders gevat en ek en Jan het gestap en toe was in dieselfde kamer. Nou knipoog hy vir my en hy sê, vanaand maak ons hier van Wyksvlei Internasionale Hotel. So het ons aangegaan, nooit waar wie slaap by wie of dit nie. So Ian en Daggy het saam geslaap en ek en AB. En die volgende oggend, toe kom die meisie na vir ons koffie bring. En sy het daar byna doodgeskrik. Toe sy nou sien, hier lê 'n wit man in een bed en 'n bruin man in die ander bed. Toe vat sy die skinkbord, wat sy die koffie nie goed op het. En sy los het net so en sy hardloop uit. Alles wat flenters daar op die vloer. Look, we're talking now late 80s. You know, we were in a state of emergency. P.W. Botha was on the rampage. He took a pretty dim view of anybody who even smiled in the direction of the ANC. I mean, he threatened to take passports away. There was a very strong reaction from the rugby world against that. Yes, it took courage. Educational posts which will affect them and us. They will do things we don't like and we'll do things they won't like. Therefore, we just shut up and play the game. Doc and a few others with him were ahead of their time. They had the courage and they went. But as I said, when the thing opened up eventually and they were confronted with the enormity of the demands that were going to be made, some of them became a bit uneasy.
Hy het nie politiek in die sport ingebring. Hy wou juist politiek uit die sport uithaal. Hy wou dit 'n gemeenskaplike veld maak waarop ons almal kon speel met al ons talente in 'n gees van eengesind. He said in those dark days that non-racial United Rugby in South Africa could and will become a normal cell that could effectively be used to penetrate the abnormal cells in our society. All this is due to the inspiration given by this one man that we're talking about, Danny Craven. Great moment for South African rugby and for you personally. Wonderful. That's all I can say. I mean, we've been dreaming for this moment, and here we've got it. You know, when you look at the rugby player and you want to see if he's a good rugby player, you look to see if he has got reserves. If there are reserves which must be taken out to make him a better player, then you as a coach must take out the reserves. And I feel that I still have a bit of reserve. Once again, because they want more cuts. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ronnie. Happy birthday to you. But we feel that we have, and I'm speaking about Carl Mullinagh and Jack Hyland, myself was the three Irish people here who played on the Lions team. We feel that we represent the third stage of man. You know, the first is youth, the second is middle age, and the third is you're looking very well. You know, in South Africa, everybody talks about him as Mr. Rugby, but I think the only tribute I can actually give him tonight is by saying that he's Mr. World Rugby. He's an honest man, direct, and you know where you stand with him. The genius of the man, that's the one thing that I admire the most. He's a genius. If I had to pinpoint one strength that Doc has, and that is his ability to change. I don't think I've ever known anybody as sincere as Doc Craven. He had a command, and more than that, he commanded what I believe is the most important thing for young people. He commanded the respect. And what Donnie said, it mightn't have been right all the time. It went. There's a lovely line of William Butler Yeats, the poet, and I would sum him up in the company of South African players who were here tonight. Yeats wrote a couplet which went, "Think where man's glory most begins and ends, and say, my glory was, I had such friends." Danny Craven's a friend. Ek dink net dat my hele lewe also bitter gevoel. Soos dan nie. Maar ook
Nog nooit zo dankbaar in mijn hele leven. Dank u. Mijn heel eerste wedstrijd voor Zuid-Afrika was in Wallis. Mijn levensverschil is gebaseerd op wat op die rugbyveld gebeurd. Hij heeft eer heel staan, hij kan meer respecteren aan onze games. He was a bit of an authoritarian character. You just shut up and play the game. Dok was die land baie vooruit ten opsigte van integrasie.